Kubingelele ngiphinde ngikwamukele mboko lami ohlelweni lethu SK Media Productions thina kuyintokozo esifune sabuya sokuthulela indaba ehamba phambili neyithindala la emculweni esinto umculo wamaskandi kanti kube umusha le channel ongalenzi iphutha ethu lapha ukukhohle ucindezela like button subscribe button phinde ushare ulike ivideo uyithandile kanti ngaphandle simosheke esikhatsini asingene nje ngqoko siza nazo ke namhlanje kwengiza nazo namhlanje ke mboko lamakhaya udaba lihamba phambili ngiphethe udaba phansi sekusuke ukukhulu ukukhuluma enkundleni zokuxhumana emva kwe-album ekhishwe yindlamlenza lapha uKhuzani Mfokampungo sebeta lapha ke igcoka melisha naye ungizwe emculo uzokhumbuleka mboko lisapha nomntalapho ke la emculweni nje osukhona kumaskandi ke kuvamise ukuthi umculo bezodalapha abantu abathile ngene sekuthinteka nabathile ke eceleni abangekho abangaqondene nalolo daba lokhu kusekubonele kuvela futhi nakumntalapho uKhuzani ogcina sugxeka khona uveza amahlazo ngamakhosikazi angizwe esilaphana ke ayapreventa ke laphana evikeleke ukuthi ekhulelele yena ingane laphana izikakhe ungizwe njengoba emgxeka njengomuntu laphana oyinhloko neyiphixiphixa angasazani uthi ke nje ube wacaca uKhuzani lo mntalapho ukuthi ke ungizwe ke amakhosikazi akho sewathatha ke njengabafo abakasawenzi lokhu ke mbuko lami kusisokukhulu ukukhuluma enkundleni zokuxhumana okukhulukazi okuvela ehlangothini layo lapha namakhosikazi angeze veze ukuyiphawulela longaphatheki kahle ngesenzo sikaKhuzani sokuthi lapha neveze ke bona lamahlazo ezweni kakhulukazi ke baqhakambisa ukuthi ke bona abangeni empini zayo maskandi yize noma bimaze futhi ke amagalelo kangizwe ukuthi yena ayemsiza ke lapha noKhuzani befika nje bayabazi usizo lukaKhuzani kanjalo emculweni esizwa uye ungizwe kodwa ke akakaze bona beze bibe nokuphambana lapha ngembono nanokuthi ke kube khona abakushoyo kubi ngayo uKhuzani kodwa kubathi usileke ukuthi ke kube seqhamuka ukukhuluma nje kuKhuzani okubavezayo nobahlambalaza ezweni lapho kugcine sekuvele ukuthi ke le nkulumo lana mbukeli ngathi lapha nasebethanda nokuthi beyithathe beyifake esandleni somthetho befake lapha ke icala elibheke kuye uKhuzani ukuthi ke ubahlambazazile ke le ngale nkulumo yakhe le akayihlambalazeke noma akayivezeke kuwe le ngoma yakhe le ibu 16 minutes lapha netalapha khona ke negcoka melisha nayo ungizwe ke Mfokamchunu le nkulumo ke mboko leshiya abantu abaningi bemangele benembuzo enkundleni zokuxhumana lapha kungabe lithini uvulo wakhe uKhuzani emva kwalezi inzolo noma lesenzo samakhosikazi angeze ukuthi lapha azithatha lolu daba elifake ngaphansi kwesandla somthetho lapha uKhuzani etholakala sephendula lapha inkundleni zakhe zokuxhumana eshiye khona ipost ebhaleke ukuthi ke basheshe bakhala ke lapha ungizwe kwathi lapha kushona ugogo wami wathi ke ngithwale ngayo wayengenaphi ke umndeni wami lapho wajika futhi wathi lapha ke wawutshela uNtunsulu ukuthi utekisi sengithathele intombi ngoba yethi lapha angishovi mina ngiyashova wayengenaphi intombi yami lapho sisencane lesi sililo basakhalisa nje ke lapha ke uye ke upage 1 bayadlala laba ngifuna nje kumshaya azamazi omunye umuntu ungizwe wazi ukuthi lapha ke uyena yedwa umuntu ke emhlabeni nathi ka ekhale anazi ukuthi lapha ke kwakuzokhala ke nina yiyo inkulumo kaKhuzani ephendulele lapha ke kuyo kulo msegcwele einkundleni zokuxhumana hlangana e-comment section buwela ushuvu lakho ukuthi lapha ke uthini ngalolu daba mina sengikushiya nje ngizokushiya nayo ke le clip le yayo unkosikazi angeze ebalisa lapha ke ngaso ke isenzo sikaKhuzani so hlangana nayo sinsikhathi ke ngiyabonga Khuzani ngiyawukuza ukuthi ucule ngathi lapha ukuthi thina sipretend umagciwane sa-prevent angikwazi ukuthi Khuzani sekufanele ngisho kangakanani ukuthi uyekele ukusifaka indabeni zakho ngizwe mina ngeke uzungibone inkundleni zokuxhumana ngisho ezomaskandi noma ku-Instagram noma yiphi ne-social network ngiposta ngawe noma ngibhinqa noma ngenzani noma ngisengiphawulile ukuthi wena nomagciwane ngixabaleni aze nafika phi as a matter of fact ngilaleli ngisho uyilaleli ingxabano zenu but when you always have the nerve and the audacity yokuthi njalo ukuthi uhlezi usipetula umoya thina uhlezi ukhuluma ngathi izinto ezinegative ngomndeni kaMagciwane angikwazi ukuthi ungene umkhasapha emndenini kaMagciwane nezinto zabafowabo izinto ezomndeni ngeke uzothola ungizwe ehleli ngaphansi kwesihlahla lekhaya kini elinda ukuzwa umuntu odlula ngendlela ukuthi uphila kanjani wena ekhaya kini nomndeni wakho nokuthi ninaziphi inkinga siyakubongela ukuthi wena unabalandeli abakhiya ngeenkinga zabantu engazathi ubone makuba banazi inkinga wonke umndeni ngisho ungayakuphi ungahlala phansi kwesihlahla uphuma inhlambuluko zangempela kodwa wena njalo uhlale ufuna ukuhlambalaza umndeni kaMagciwane uzofaka abantu abangangene kuwona ufake umama ufake usisi ufake kwasani ethi ngizwe kodwa ngeke uzimbone ungizwe ekhuluma izinto ukuthi wena uzalise bani ubani uma wengane yakho wakwabani kanjani kodwa ngaso sonke isikhathi wena uhlala umhlambalaza
nomndeni wakhe. Singenaphi thina lapho? Ngakubuza nakuqala ukuthi wenziwa yini ukuthi uma uhluleka ukuthi manilwa njengey'nsizwa nilwe niqede impi yenu, singangeni thina lapho. Ungibone mina ey'nsizweni ngidlala umgangena lapho ngoba insizwa nilishayile ikhanda, likushayile ekhanda, ngeke uze ubone uma wayo esegijima laphana namaphinifa ethi uyolekelela indodana. Wena uhlulwa yini ukuthi umungizwe uma ekuhlula lihlulane nodwa niqede le, noma nimbize nishayane niqedane, kodwa uhlezi ufaka igama labafazi phakathi nendawo? Uhlulwa yini? Wena uhlulwa ukuthi nje uMacingwane kusukela ngiyingane ngisafunda e-high school, ungizwa isuka eGoli ezefika eThekwini, esuka eThekwini ezefika eGoli, nihlale niplana la ukuthi uzokusiza kanjani ukuthi uye phambili ngomculo ungakabi ngisho isidudla leso esuyisona manje. Up and down ungizwa kulekelela lento let's more in the same ukuthi ufike uthisha wakho waka grade 5 ekufundise musu udlulele e-high school ufika ko matric noma ko varsity, ungeke uzukhohlwa uthisha wakufundisayo usayingane wakunyukisa itebhisi. Uma ngabe ungazwene nayo kodwa kusala khona naye igalela adlalayo lokuthi efike la efika khona, wena unyanyiswa yini ukuthi mhlawumbe uMacingwane nahlukana ngendlela enahlukana ngayo? Uma ngabe kana impact empilweni yakho uqhubekelana uhlala uvundulula izinto ezingaphansi kwamakhapethi, ukube kuya ngawo ngabe uyimpukane ungena njengempukane embobeni kakhiye, ufuna ukwazi ukuthi uMacingwane ubalala kanjani abafazi bakhe ngendlela into indaba zaMacingwane ngakhona nabafazi bakhe sikuhluphe ngani, siye sathi kuwena. I have you on my WhatsApp. You will never even see me post anything ekumokayo. You will never ever see me posting anything ebonisa ukuthi khona la ngigudla khona or anything. But wena all the time uphelelwe ingoma, akekho the ucula isigege sakho sifike la siyakhona bese uma siphele endaweni ucule ngathi. Akekho owakubuza ngempahla zakho lezo uhlala uyithenga iduve itolo abalandeli bengayithengi, bani oke wakubuza uke wawusibona sithini ngalokho thina? Kodwa wena ngaso sonke isikhathi uhlezi nje ufuna ukungena right inside phakathi indabeni zomndeni, uthi abalandeli benzeni ngalokho? Wena nje uphila kahle ekhanda, ku right yini lokho uhlala ukwenza ukuthi sonke isikhathi ungene shi ey'ndabeni zomndeni wabantu? Kube kuya ngawe Khuzani, ngabe ungizwe njengamanje uyahlanya emgwaqeni abafazi bakhe basokola ngabe usewafa, usibone sizokhokho basicela kuwena. Kanti-ke ngizokutshela mina siyadla siyalala sihloko khona futhi siyajabula, noma ngabe uthele noma ngabe unjani, kube kuya ngawe nje usayifela ubona abafazi besokola ubusuthi hey ibambe ngakho. Lawo matoho namapetrol abazama khona la ebazama khona, wena usuke ungenaphi lapho? Ngoba ngabe niyayilwa nini igame yenu eniyilwa ngayo yomculo, angeke uzubone ungizwe ehamba ekhuluma izinto ezipersonal ngawo. Isho wonke umuntu zonke izinto esho wonke umuntu zokungcweka, kodwa mesisho ungizwe fanele wena uyohlala phansi kwesihlahla enkandla umlinde ukuthi izinto zakubo zenza kanjani, uhamba uexpose izinto ezinganasidingo. Kwabona abantu abaphila nawo njengamanje, mina ngiyakusaba mina ngiphila nawo ngoba shuthi kwabona ubaphilele ngokweqiniso. Awukwazi ukuthi wena njalo ungahlala uthatha ama-record akudala, uthi uthatha ama-record akudala uwavundulula uvundulula izinto nezomndeni ngaleso sikhathi, shuthi nalo phila naye usengakwenza kuyena. Ngeke uzuwenze into ongeke uzuyenze komunye umuntu. Mina ngiyakusaba Khuzani indlela owenza ngayo izinto, anginendaba nokuningi, ekunendaba nakho indlela nje usipetula ngayo umbona. Uyawupetula umoya womuntu wena eyihlalele kwakhe ithulele eyihlela uphuthune nekabishi la kwakhe, ufike wena uzosipetula umoya. Cha shame, ngiyakubonga futhi ngiyakubongela, ngibongela nabalandeli bakho bathi begiye ngokuthi utheni uMacingwane nomndeni wakhe, engazathi bona banazinki.